Trenutno se nalazim ovdje u velikoj šumi. Bacite jedan like ako želite da snimamo istraživanje ove šume napuštene. Bacite like. Evo za ga svi zapratite na Instagram koji je link u opisu Instagram profila, njegov link jeste da. Kao što vidite i želim da vam poželim svima srećan badnji dan, svima koji slavite. Znači ne ide, ne znam da li možete da vidite gdje je dole čak put. Ali brate, bukvalno Jovan se probija kroz gustu šumu, bre! Jel se kaži ćao? Baj. Da, veliki. Leo, bato. Znači došli smo ovdje kao po badnjak. Došli smo naravno još i više, ima nas oko 15-ak. Ali smo mi malo glupi i krenuli smo ovdje u avanture, bre! Da igraš je dobro. Prostranstvo. Evo, ne znam da li možete vidjeti koliko smo se mi u stvari popeli. Dobrodošli na Mont Everest! Ne vidi se Tevra gdje? Brate, ovo me podsjeća kao GTA 5 na Mont Chiliad. Evo ga ovo je kao kad se spušta dole, voda pa izlazi na put skroz. Kanal ovaj? Da, kao kanal. Ne možete vi to da vidite, brate. Živimo ovaj vlog ćete vidjeti. A ako me pojede neki međed ovdje, znači jebi ga neće. Eventualno vuk, da. Bacite svi ovaj like. 10.000 lajkova i radimo drugi deo, ali po noći. Istraživanje šume. Buraz, istražujemo šumu. Znači što ovo nam ovo, Joco, ajmo nagore. Gle kuda ima, može se prođe, dođi. Dođi Tebra, ajdemo, nema što da radimo dole. Baci pozdrav. Brati, ja ako ucepim ti na mene, ovo će mi kupuješ. Nemaš dva prosječka ko ja. Da. Evo ga ovaj bckav, a? Ti ga pusti s ovome s ovog dole. Snalazi se. Bravo. Evo, brate, dole, tamo je put skroz, znači popeli smo se. Evo, zove nas policija. Tato, tu smo, ne se sikirati. Tu smo, tato. Pa, evo, ti damo na gore, zabavamo se tu. Da. Ajde. Tato, tu smo, tato. Sudbina. Ajmo, brate, idemo što imaš malo pa i se vraćamo. Znači, bukvalno ova šuma je pusta. Evo ga bckavo, ej! Gle, Tevra, kuda smo mogli lagano po put da izađemo. Gle, kuda smo po put mogli da izađemo. Sad se spuštimo tu na dole. Pogledajte vi ovaj put. Znači ovo je stvarno bedak. Brate, mi se probijamo ko debili. Moraš da snima ovdje neki klip, no dobro. Ajmo još gore, brate. Pamtimo ovdje. A za dole će se kotrljamo! Tijana, čekaj da snima lepo, brate. Ne može ti se vidi poruku. Neće se vidi. Tijana, zašto mučiš dečko na brzinu? Što piše tu? Tijana, ne može dečko da izađe u šumu kroz tebe. Ako gledaš ovaj klip, lajkuj ga obavezno. Jer mi to puno znači ovom Joco, javi se. Bam, bre! Bravo, viš gore, spokodela i kao bandera. To je daleko od. Tu je spokojno. Tu? Da. Vole ja biti. Rešili smo se spuštamo, kao što vidite, još ima bukvalno ova šuma gore. Šuma blista, šuma peva. Bckava. Obavezno mi pišite dole u komentarima šta bi želite da snimam, da li želite neki prank, onako razumete, razvali neki prank, pošto vidim dosta poruka, to jest najčešće poruke su da želite prankove i tako to, znači vidjet ćemo. I svako ko podeli klip neka mi se javi sa screen ili neka me označi na storiju, neka svako podeli klip na storiju, znači kako bi što više vas vidjelo, ja zapraćujem. Svi ovi koji su podelili sve sam zapratio, znači ono, ajmo da budemo najjači burazi, što pre 5K subova, idemo bre. Napokon put, napokon. Kaj ćao, jesi srećan? Naravno da ne. I dalje se probijamo kroz gustu šumu. Sada već mrtvi umorni i ništa ne vidimo sunce, jacol da. Čuva neki bunar. Brate, da li želite da istražimo ovaj bunar? Da li čekaj se? Da li želite da se gurnemo u njega? Bacite like ako želite. Brate, možda ima neka mrtva devojka kao na filmovima. No sam jak.
Ju. Imaš naočare, ništa se ne vidi, za oko se ništa ne vidi. Dobro, ne možemo da prođemo da pogledajte, mi smo želeli da istražimo ovu kuću. I tu tamo, evo vidi se samo krov koji je... Eno ga tamo, ali nema šanse, bukvalno nema šanse kako se prođe. Danas sam imao želju da istražujem tu kuću, jebem uma. Došlo malo da izblejimo ovdje, razumete? I da pušemo. Ma neka vas onda. Jel ti kaži nešto na fanovi, brat? Bacite like. Koliko like? 1000 rekao sam. 1000, a? 1000? 1000. Ali kako već nešto radi, bcka. 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 Ne, moraš da uradiš Koje? Gustav Magla. Ali prosto moraš. Molim te. Ajde. Pokaži što se dopisuješ poruke s njim. Tijana, zašto ima da tiraš dečka part 10? To bi 10 bi pa 100. Ja ti se dovoljno neću odbražim. Evo već, Gustav mi Magla, bože oprost. Da li bi mogao da nosim da? Liči na Nedima kad je nosio jedan očar. Nedim brata ako gledaš ovo, razvalaj te like. A ti nisi mnogo čoravi ovo. Pa ne sam ga. Nema mnogo velika dioptrija, ozbiljno. Minus 1. Boli me glava, ne me boli glava, znaš ono koje vrt, znaš, ne mi je... Kaži čao. Ćao. Ćao. Izmrzo mi glava. Sada i veoma loše osvjetljenje ovdje, znači bukvalno samo što sam ovo sve završio i stigao kući, pošto prvo smo slavili na ulici kao što ste vidjeli snimke. Ja sam zabeležio snimke, nisam vam nešto pričao jer sam želio ja malo da se opustim. To je bilo to za ovaj klip, ja se iskreno nadam da vam se svideo i zamolio bi sve vas da razvalite taj subscribe da što pre stignemo do 5000 prijavljenih korisnika. I razvalite taj like na ovaj video jer stvarno podrška mi previše znači. Ovo je bio Kimi, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav. Peace.